Ako misliš da je srpska moć počela sa carevima, varaš se, sve je počelo sa jednim čovekom. Vladar skida krunu, odlazi u manastir, a presto predaje mlađem sinu. Jedan potez i počinje borba koja će podeliti zemlju. Stariji brat Vukan to vidi kao uvredu veka. Uz ugarsku vojsku ulazi u rat protiv rođene krvi. Sela gore, tvrđave padaju, a novi vladar biva proteran iz sopstvene zemlje. Ali onda dolazi 1204. godina. Krstaši uništavaju Carigrad, Balkan se trese i on u haosu pronalazi svoju šansu. Sa bugarskom podrškom vraća se u Srbiju, obara Vukana i ponovo ujedinjuje državu. A onda udara tamo gde niko nije očekivao. Traži krunu od samog pape. Srbija postaje međunarodno priznata kraljevina. Istovremeno, njegov brat Sava u Nikeji vraća se sa najvećim mogućim darom, samostalnom srpskom crkvom. Država i crkva postaju nezavisne u razmaku od 2 godine. To više nije kneževina, to više nije županija. To je sila koja se vidi na mapi Evrope. Na kraju života i on oblači monašku rizu i odlazi kao svetac. A čovek koji je Srbiju prunisao, odbranio i uzdigao u isto vreme, čovek čije ime stoji na samom početku srpskih kraljeva, zvao se Stefan Prvovenčani.